Igongona-inĩ rĩa gũcokia ngatho rĩa mwandĩki mũkaru rũhonge-inĩ rwa mĩtitũ Fantas Kimotho nĩkuo mũnini wa mũtongoria wa bũrũri Rigathĩ Gachagua arutĩire county commissioner wa KAJIADO OCS o hamwe na macibũ mũkana mũrũ wa kũrũhana Njohi hamwe na ndawa cia kũrebia gwa kahinda ga thikũ 14 kwaga ũguo aingĩ ao marũgamio wĩra. Drugs and chiefs will not exist in the same location. One has to give way. Either we have drugs or we have the chief. Hawa watu yote wanauza madawa, chief anajua. Matongoretio nĩ munini wa county commissioner wa KAJIADO ya rũgongo mwena wa Rongai wa Fura Metlin na macibũ makĩria ya 10 nĩ mahithũkĩire kĩenderio kĩmwe kĩa njohi ngananie na gũthũkangia makĩria marita 200 ya njohi cia ibango. Kwa majina naitwa Wafula Metlin na mimi ndiye assistant county commissioner wa Ongata Rongai. Tunazo siku 14 za kufanya hiyo kazi tukianzia hii leo. Na tukasema sababu tuko pamoja as a team, tukuje wote tuweze kufanya kama launch ya hii exercise ambayo Mheshimiwa Deputy President mwenyewe akiwa Kajiado North on Saturday ukule Gong katika sherehe ya homecoming ya PS wetu wa forestry aliweza sana kuguzia hilo jambo la pombe za kienyeji. Tumeweza kupata 250 liters ya pombe inaitwa dume ambayo ni pombe ya kienyeji. Tukaweza kupata 500 kilograms of fermented flour, hiyo ambayo ndio inatumika kutengeneza hii pombe ya kienyeji, na pia tukaweza kupata 50 liters ya chang'aa ambayo tumeweza kuidestroy. Na ningependa kusema ya kwamba hizi vita tumeanza tu. So wale wote ambao wanauza hii mapombe za kienyeji, machang'aa na kuharibu vijana wetu, tunawatangazia ya kwamba tumeanza vita dhidi ya hiyo mambo yenu na tutaweza kukabiliana na nyinyi. Nikinya rikenerio ni ikari a Rongai kuona anake hamwe na iretu ni morĩire njohi-inĩ ũguo kuona aingĩ ao nĩ matiganĩire mĩciĩ yao. Njĩtagwo Agnes Wangui, ndĩracokeria macibũ ma KAJIADO yothe ngatho nĩ ũndũ wa ikinya rĩu moete. Ta imagine nginya thigũ icio tũrĩ na athuri tũraikara ũguo. Tũikaraga ũguo twĩ macing'o matha nĩ ũndũ wa njohi ici cia ibango. Rĩu ndĩracokeria Gachagua ngatho nĩ ũndũ wa wĩra ũrĩa mwega araruta. Mathie na mbere ona cibũ njeri ndĩramũcokeria ngatho nĩ ũndũ wa ikinya rĩu oete. Mũno itũra rĩrĩ ritũ rĩna njohi nyingĩ. Naitwa James Njoroge. Tunafurahia kulingana na venye machifu wanasema pombe ishe. Sasa sisi tunafurahia, tunasema ishe kabisa na wasitulie wamalize hii pombe kabisa. Imeharibu vijana hapa Rongai wadogo sana, hata wengi hawana mabibi. Kulingana na vijana wetu hapa Rongai wamekuwa walevi zaidi, na hata wengi hawana mabibi, wengi hawana manyumba, wanalala ndani ya vibanda juu ya kukunywa pombe. Na tunaomba serikali kabisa muingililie ndani ya katika serikali yetu ya kaunti yetu ya Kajiado North. Tuna vijana wengi wamepotelea ndani ya pombe kabisa. Hawajui hata maana ya kulisha mabibi. Ngĩribotera Njata TV kuma Rongai icokio mbunge ya KAJIADO ya rũgongo rĩtwa rĩakwa Ngetwo Kahũra wa Waria.